Largo ya el pila del mga tamandarista na COMELEC durante el primer día del voters registration este día. Fuera el largo pila afuera de la oficina del COMELEC, dalasukan también al mga rehistrante adentro de la oficina y cada igual ang busca espacio donde sila puede man fill up di ila mga forms. Uno del mga taman pila este man nanay anak Ledesma, residente de Pasonanca. Tarehistrar si Norgely Ledesma, 15 anyo, para puede ele bota na SK election a Oktubre 31 este anyo. Ita kompanya lang con ele el disunana si Mrs. Ledesma. Ia preferi sigun sila mandarehistrar na primer dia pa lang para hindi mas sila ay man ora-orada pa. Okay lang? Kasi okay naman, ma'am. Mas standing position? Si. Diyan na ba itong plano ko rin na SK? No ay. Pero bota lang to. Si. First day pa lang araw mo, pero takia ustedes porque Sí, ustedes se medican. na para temprano ba tu ma'am kontra atrasado ya ka tu dia mas malo ya tu mas atrasado mas manada ya ka tu gente. Alegre también el election officer del Distrito 2, Attorney Lerdo Matildo, kay mucho ya el kanya mandarehistrar na primer día pa lang del registrasyon. Pero ta-anticipaya según sila con este por causa kay korto tiempo lang, tiene para na barangay SK election voters registration. Maskin kami ragali kita malo-malo el tiempo, still el mga gente tabuya lang syempre. And mucho gatse kay amo tamin kami abla na di aton mga yan inform kami na di aton mga kapitan no na if pwede man inform tamin na di la mga constituents na si man register man start pa na first day para hindi ba kita kel apikihan na espera kita sa kwando lang cover the last few days, the last 3 days alya todo ta liga. Ya implementa según sila el numbering system na registrasyon, aver para evita man unahan o mandalasukan na pila. Tareitera otra vez si Matildo con el mga quiere registra para lieva di ila mga valido identification card y aumento certifico de nacimiento para con el mga SK. Akil tadali kami number for entrada lang gat kalele para man verify si registered le or no ay. Amo lang gat le. After kasi kel verify kami na hindi gat le register, dali kami form, that's the time man fill up pa ele. So ese no ay maya sa number. So it depends, pakilaya sila kore de man fill up. Si al uno maskin number 10 le sabi na pila kabaya una-una gat le pa man fill up na manuna kal kon ele man encode el disu biometrics and data. Bawal el transfer gatara, no ay gat kita transfer. Ta prinsipya según sila aksepta mga rehistrante alas 8 del aga hasta alas 5 del tarde. Abierto según el di ila oficina lunes hasta domingo. Según con Matildo ay conduce sila con el voters registration hasta na Hulyo 30 este año lang y hindi mas sila ay man extend pa con este. Apelo también di Matildo con el mga rehistrante para no mas lleva mga bata para hindi mas manlisot pa na pila. Iabla también si Matildo kay tiene sila priority lane para con el mga persons with disability, mga preñada mujer y mga senior citizen. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.